Tung-Ehpi Choran Aboha akulat kimi kangpu pon. Congress chari Asong atum pen Kheroni along agitation ajaimek kideng pon. Tovar kaheno pen gari chingthanglok. Kardom birta life pen ili birta thanbang pi sami suhenati mupi non birta angton pen arjupanik tha. Karbi akhaya tumta bang akhaya tumason beha bepar kiba prangdun thekji aparman. Penang an adara sayalong tami kiba prangdunason klangbom tangdu. Khai jong si pa prangdu nangji pulutangti adara sai klempon along tami kathera ka veden nangji. Isi birta kimi banghinia nim sopi manaiti mungpi lapen alsonati mungpi atu Nijang Karbi Anglong Kheroni Tovar krong thoma hithialong Tung-Ehpi Choran Aboha akulat Pini Congress Autonomous Council Irrigation Board Chairman Dhon Singh Derari Dengpen Inkupon along KSA Hamren Regional Committee Konchunbang Prasanta Inti Lapen Kitingatun Chitongdun pen ahir jumepidu Lapen Kulara Hempu pen ke pachini pon Labangso Kulara Longpen Ason keso hormu longpon jiputa pachini pon West Karbi Anglong Bureau Chief Jaram Kathari Report. Akulat TV ke da Kheroni tiniali auto stena back side sibilo jengkha keda matawar along Tung-Ehpi Choran Aboha. Labangso nang itu makulat nang kupipias nang je. Labangso kulat long ke lalo an kecho our side long ji lapen khana amukha labang ke book phakok biok momos chow la juice sa pini di long pon po paratha Nang li kupilo pujina ka rada tu man hela nang pini na labangso kulari ku kono na sanami na kupilo ni ki nang je. Labangso kulat long mane rada tumhanta chuning rilo ke bang pen customer samai bang pen itu nile tuma phanang support don pen an sote ang sona ke rong don mate nang thane pare don ba nang cho pen ani chupang sam pen ke bang je phansi chuning rilo Nijang Karbi Anglong Kheroni hithialong Pini Congress chari Asong atum pen hormu hortar ador keso aphuthak kachesong sining longle pa plup pado pon. Labangso kachesong ajaimek kideng pon along kachitongdun Nijang Karbi Anglong Congress in charge Lapen APCC General Secretary Apurba Bhattacharya Nijang Karbi Anglong Congress Maipu Singh Teron Dun Maipu Bijay Teron Mohila Congress Committee Maipi Kareng Phangchopi Youth Congress Maipu Agostininghi Lapen Pinangan Congress Asongja Piatu Chitongdun si Insam Jinpen Kachesong ajaimek pajupon West Karbi Anglong Bureau Chief Jaram Kathari Report. কমিটিয়ে ইতিমধ্যে 4খন ব্লক কংগ্ৰেছ জৰিয়তে আমি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে ইতিমধ্যে যোৱাকালি আমাৰ দংকামকাম ৱেলি বজাৰত আমি এইটো সম্পন্ন কৰা হৈছে আৰু আজি দ্বিতীয় দিন হৈছে আমাৰ খেৰণি উইকলি মাৰ্কেটত আমি সম্পন্ন কৰিছোঁ আজি। তাৰপিছত অহাকালি আমি হামৰেন আম্বিনং উইকলি মাৰ্কেটত অহাকালি কাৰ্যসূচী হ'ব। তাৰপিছত মেম'ৰেণ্ডাম আমাৰ DC মহোদয়ক আমি মেম'ৰেণ্ডাম ছাবমিট কৰিম, স্মাৰকপত্ৰ দিম আৰু তাৰপিছত 1 তাৰিখে বৈঠালাংছ উইকলি মাৰ্কেট আমি এই কাৰ্যসূচী কৰিম। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যখনত যি নিত্য ব্যৱহাৰ্য খাদ্য সামগ্ৰী, ঔষধ, পেট্ৰল, ডিজেল, LPG চিলিণ্ডাৰকে ধৰি গৃহ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰীৰ যি অস্বাভাৱিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে, ই সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে। ৰাজ্যত যে এখন চৰকাৰ আছে, দেশত যে এখন চৰকাৰ আছে, তাৰ কোনো অস্তিত্ব নোহোৱা হৈছে। সাধাৰণ মানুহে এতিয়া দুবেলা দুমুঠি খাবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লগা হৈছে। আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই কয় सबका साथ सबका विकास। विकास किसका हुआ है? पूरे देश में 2 ही आदमी का विकास है, एक तो अदानी का हुआ है, दूसरा अंबानी का हुआ है। साधारण मानुहे कोट टैक्स दिया নাই। চাউলৰ দাম হঠাৎ 5ৰ পৰা 10 টকা বঢ়াই দিয়া হ'ল। কাৰ স্বাৰ্থত বাঢ়িছে চাউলৰ দাম? কংগ্ৰেছৰ শাসনত এটা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ যেতিয়া 424 টকা আছিল, তেতিয়া স্মৃতি ইৰাণী ডাঙৰীয়া, বিজেপি দলৰ নেতাসকলে চিলিণ্ডাৰ কান্ধত তুলি লৈ আহি কৈছিল, মেহংগাই বাৰ বাৰ
अगली बार मोदी सरकार यही चा और मोदी डांगरिया को चिले आने वाले समय महिला का विकास होगा क्या यही विकास है 400 रुपया वाला सिलेंडर इतना 1200 रुपया में खरीदना पड़ रहा है এইটোৱে বিকাশ কংগ্ৰেছৰ শাসনত 60 টকীয়া 70 টকীয়া মিঠাতেল এতিয়া আহি প্ৰায় 200 টকাত কিনিব লগা হৈছে এইটোৱে আছে দিন আটাৰ দাম চেনিৰ দাম এইবিলাক যি হাৰত বাঢ়িছে তাতকে ডাঙৰ কথা হৈছে যে শাক পাচলিৰো যি অস্বাভাৱিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে চৰকাৰে কয় যে আমাৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই বিলাহীৰ কেজি যদি 5000 টকাও হয় যোগান মন্ত্ৰীয়ে কয় মই একো কৰিব নোৱাৰো তেলে মন্ত্ৰীৰ প্ৰয়োজন কিয় যোগান বিভাগটো আছে কিহৰ কাৰণে Tovar Bagori MSC Constancy Arlo, Kohora Ingle Pathar, Penchin Thongtok Biarongatak, Tovar Kaheno Tekti. Tovar Kaheno Ajok, Kacheleng Sumpiklu. Non Hedjong Tovar Kaheno Pen, Ihum Hem Konglongki, Arlokanat Suichoklu. Kopai Kimi Pen, Aringa Huki Supon, Abilam. Lasi KACCM Tuliram Ronghang, Local MLA Mate, Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin, KACEM Richard Tok Bipen, Tovar Kasilam Ponsirak Jiaphan, Rong Aradatum Chining Report. Han Bokapen, Better Life Apperanke, Robinson Killing Report. Lage nilitum apunil hai, asar hai, halang tum mane hongthor long anchonami kualam lo lasi la haladak tinia nilong sanbuto time sen lo hongthor Tovar lo kualam lo lasi hu la purang jan pe na bang chini ndet lo lasi so Tovar bang ensi je ana Tovar henu kualam ye dang ge ana ke helu pen bang no chini ndet lo hongthor kualam no ni dadak pan la so Tovar hanu puinang thanung chotla amasi la dak Tovar henu na tumba thek long lo amasi khangu ne de lo lasi sui phit masi itela bangso Tovar la kosong PWD road at Tovar lo mala PWD road at Tovar lo neli ki chini ru na tenge non hetsi la Rangsan English School pen 3 kilometer ne kon ye chang level non hesi bune sanction tangla setala koson tong kami claim ne la ke chini ne de lo intela bangso kame claim amuni tamhana li amen jongmon thegi ma amen ye first ke work order ke romesh tok bi pu phansi pu ne ta phila claim ne claim plane ni an chini dun de seta iti order thek dun long ke romesh tok bi single kinon sen level ba MLA fan ba so bot ke claim klisi thanglong ma ke claim tangsi thanglong ke claim e thek lik long le lo na claim thek long gari puni lo la ben jase me bang ke la lo chet ke rak me mi lo la da tela sorong ke koso puling dong puri ne la ke kohora pune living ne driving puling si poi lodi to nali men thanik tha nili men joy sing phangcho Pini Asong ke phone la barikha arbe ke jang dagni tumrong mami aro sumar keso puno mami keso gun ele puno sida gari 108 ke bang ke film no de thela cycle men da king men dam jitoro sida pini ni da ke kajirong hang pia akram kajirong pu international ko me dimlo semi rong Tovar da pini ni muni tum keso kun ke ponya da siksak bigan na Nijang Karbi Anglong Kheroni ben jong sida so Tovar lang sonte me bari ma pu meli hin me choni ri bang ke so Tovar ke MLA fan pen sing son tang la sengvel 2 kilometer contractor tum koson no thogrong ne pini enta dagni tum rong bang Halloween pen tourist no bang lo hongthora an chodani pulo sida me accident lo lage mina dak sengrevel ke thokte contractor tum ta lage claim pa mi de pulo contractor ton men ke bahini dak sodak la MLA fan pen contractor tum gala sengrevel ke thoklong ge inu ke ingle pathar lo gobiningti la pen ge inu ke diring sor lo teka singna alang li tum si so dak Tovar sengrevel thokla phi dak ni tum thek long ke gari humni bela ke thek long ke thoka sungdan ke sida phi ni thok thuji pulo pini ani tala tum chi thok te delo ningkan ko na prang lo so Tovar ke thokente ningkan si dolo ningkan si do po abi chola na ningkreng husi ke thok so non kreng non kreng ki nam ta ningkreng si